Hakaway ni kijing balay kendo na kikina puli banyo admission haki class 11 but class 12 ka Khasi Student Union KSU West Khasi Hills District hinan gisngi kare kendo ya Deputy Commissioner banyakran halor kilat kilinti hakabay day bat admission. Upresent ka seng usamla John Fisher nong siang ula pensyai baka jingtuna seat ha ka science stream ha Sipsing Government Higher Secondary School nong pendeng kalong tang arpo seat. Kila kadoru baga jingdon ya ki seat kalong ka baduna palat habay nujol bat kiwe pat ki school sarkar. Kumta kila kerpa na katanat puli puthi lingba udisi banshim ya ki sien jam kena man kenti ya ki jingdon jong ki seat. Mentan kalian ka sengki isi Western District hadin ba kejingmi result kejing pas ba jong kena jong kadang tanjungi ni ba kalong kejing kemen kejing sarang ya ka dong ka tan bat kamtam engi kunki mengalam jong ka Khasi Student Union ya kublai ya ki samajungi leh juga por kalong kejing pat ya ki kena samlang ba kwa ban lik thep class aki school ba per angni po ka dong tanjungi kamtam po Western District apa nostan i buni kena kala du no ban yo tab admission ki college ber school ba per dan kaleng jungi hadin bang asel kini kijing ujing nam jong ki sama lawan ban kedu disi bangila pressure disi ba ide ban le halor ke benta ba na kaleng jungi ila kubur ba insa budin halor ke benta ba kham tham iko ban kran halor ke ga jing dan joka government school ka Sipsing government school badan hati apa na pendeng ni ba kamtam ka science stream ka ba kiwi ki school ki laban pendap hadu san pon repo wat hadu sisparo kiwi ki school ki laban pendap ka sit reng teng i badam tang arpo sit nam ta ki kena ba police science teknik kalong ka jing du ba kraw ki sama jong ni po ka Western District namar lada lengba ketiga school ka laban pendrung san pon repo ngot ki kena kalau kejing mentoy ki samla te ngis kamba nak yang deputy commissioner baun simkia lo ke benta bangila kren ya i bangila ongi i ba ide ban le lo ke benta mar lada penslam sama jongi mta usang kin haban chong yu pingim ko ab sama jongi kin du no ekene kejing kuli ndai ai ba lengba kini ki school ide ban kamtam ki school ko per ki badon ko West District bakin pidiang kelut iki sama jungi wala da kidang ki bapas dunaro re ala di kiban kim pule satang lada kita ki skol kim la skim dan sigi jaka ki babiang te naklang government khaban ki kli namar kumba kale akini ki singi naklang usia mula kular ban simkia halor kini ki jing pas ba ni skam ba ki sama jungi ki ban jonyi ki kelas ma per